pod dhi nyime e gwengego. Kawadhi nyime pod wantiere wechego mag yiero en yiero madundo mabende dhi nyime e kach ng'od bura ma Ugunja dhi nyime eyor kwe maonge chochni moro amora, gino mabende koro puo mokalo kod jotelo mopogore opogore kachiel kod jogo mabende rango yiero no ka koro gijiwo jodak makono mondo mi owuog oko ka romb gi maluto ombulu kapok oromo kanyo sa 11 seche mabende chenro no biro chope giko. Jatenda migao mar teko James Opio Wandai onyiso mor mabende en godo kod kaka itayo chenro makamano, kowacho ni chenro maluto ombulu nochakore yanga sa 12 mar okinyi e kach ng'od bura no mangima. Wandai ne lose skul primary ma Luanda do kama bende no luto e ombulu mare. So far, I'm very impressed by the peaceful nature of the exercise. I've gotten reports that the entire constituency, that is Ugunja, voting commenced on time, actually at 6 a.m. and it has been peaceful so far. I must commend the security agencies and the leadership of the constituency generally for working tirelessly to ensure peace prevails. I want to encourage our people here, first and foremost, to take this opportunity and exercise their democratic right by voting. We still have time up to 5 p.m. Let them come out and vote so that their vote can count. MJ Okumu mabende laro komno kod otiko mar duond bura mar Federal Party of Kenya mabende no luto ombulu mar skul primary ma Ugunja Township opoyo duol mar IBC kod apisa maduong' mabende ochung' ne chenro mag yiero e gwenge makono Dennis Omare kowacho ni gitayo yiero no e yo makare. I must say that IBC and in particular the returning officer for Ugunja, Mr. Omari, has been very cooperative. He has steered the progress so well in my view, and I have no doubt that the result will reflect his leadership that we have seen. I have observed that there seem to be low turnout, but that's normal. It's expected of a by-election, and I know that people will come out. So I urge that there be peace, because we as candidates from Ugunja, we have been very, very peaceful. Jalno mabende laro komno kod otiko mar ODM Moses Omondi mabende no luto ombulu mare skul primary ma Siror bende koro goero kamano mathoth ahinya ne duol mar IBC kuom ikruok makare mabende negi keto ne yiero makamano kabende omedo kwayo oganda ma Ugunja mondo mi omed mana nyayo kwe e kinde makamage. I really want to thank the people of Ugunja for being very peaceful. Today, the people of Ugunja have the opportunity to elect their second member of parliament. And turnout generally is low, and this is normal in a by-elections. But all the same, I want to urge those who haven't made it to the polling stations to do it before the closure of this important exercise. I want to urge the security officers who are manning these centers to be very vigilant, because there are some rumors outside there that there are some people who are trying to kind of convince or rather influence voters by giving out, some handout. Jogo mabende rango yiero makamano e gwengego mag Ugunja kamoting'o CPA Dennis Nyonje opoyo mokalo chenro makamano kowacho ni oganda mabende wuok e gwengego mag Ugunja osenyayo kwe e kinde machalo kod ma. We walked around. The turnout is about 12 to 13% from the stations we worked in. But generally, as an observer, we want to report that there is peace. Voters are behaving well. The security operators have done a good job. As at now, we can declare that actually the process is free and fair. As at now. Moko kuom jopiny